Jen kayak kentut banget mangan apa ya? Kayak karyanya sing jujugi, iki legenda sing bakal menyer iki. Kayaknya aku seneng temen. Ya, madang. Anu suka anak apa? Taruh badogan. Temen cuma barang. Duh, padahal nyokok nembem batin yang gara sing jujugi. Malah teman jujugi apa sih ya? Oh, alah enak temen kayak ini kemelenyer temen sih. Nasi jongkol. Ceker, kamu temen kayak ini ya? Duduk segere. Kok emang temen anak cara apa? Yang menunggu pede mambeng. Sih, terlihat yang temennya di haram kayak kira yang vega lah daripada ngonyong dosa. Ya ora apa-apa, Mbok, daripada kencoten. Ayo. Ya wis lah daripada nyomot kayak kencot kayak kemruk cacing pada demo. Ya wis nyotok pangan emang kok seperti dosa tanggungku loh. Tenang bae lah, mung deklian wis dosane sakit banget lah. Aja sok anu kok. Bilang muka papa. Oh no. Wuih, Tuh, ramai temen. Yang nggak tahu bisa nih. Tahu dia. Ini sering nomor, yang beri ngerok bangkong. Keperang ada nomornya, lah tak tuku buntut teh. Cepet lah pira. 5 juta. Oleh 5 juta loh menit tahu semenek. Rega 5 perak ya. Yang harus ngonyal tak pay letter, bang ngerti, tak ngakak banget. Ya, jauh selama ibu lamangan baru lah kain buatan wan. Tenang, sakit banget yakin. Yakin. Panas-panas kayak Lail. menang wede oli buntut. ah jen kayak baru segera kayak nasi badan jujuki pada oli buntut pada wedenya si oli apa kayak malah kur ngadangi tok kayak pada orang seger banget lagi. Kure, orang melu main tapi melu mangan iki traktiran akeh. Mau seneng. Bunga boleh ke debatin pada eman pada kemutan aja duit haram tapi ya tak elek bae lah ora apa-apa seger hilafe kok ngesuk Manila orang mada-mada 15.000 iki ngasih tele bungkang aduh iki ngasih kewergen tapi jen mantep sumpah sambelnya pedes mantul enak kepol ngesuk Mania. Kayak nggak batang harga 5.000, nah kayaknya namun contoh harga 15.000. Kayak kaya lu gulunya gulu apa? Son, wis pada pesta. Son, nyong gawa gedong. Kok doyan apa ora? Umul kok telat. Nyus bareng banget ngasih tengemblan. Nembe teka. Lah, nyoba mangan contan ke. Udah tak gelang, anu enak banget nggak sore, mana. Lagi gedang-gedongnya nyong kepriwe ora tepangan. Apa gagal mana? Nyeneng gue mau ke sore. Lumayan. Ada lupa apa? Pas. Kira lupa. Tumben kok jugi gedang anu ngapa kok? Rekane temen ora tahu-tahu nih. Oke, aja berisik. Nyong anu nyolong, ngeri teplok bae sementing teli barek kok. Dajal nyong nih CPI jualan lah ya, kene nih sapa? Gak diteplok ngono anu wis berak-bereken. Hak temen ki anu panganan tuku ngendi ki? Porsine akeh meneng yo. Nang metenggeng si kiwi sana nasi jontor. Lokasine nang pertelon metenggeng saurunge lapangan Pandawa. Kiye. Semene ki regane 15.000 wis werek, tur isine akeh. Nasi buntel janda.